Kesenjuk inong di jalan kasih market kibla cusong dukaan hamot pran hakas ngi balang jong kasih terik unai tung lalit banyak kenduk yo minti rang ba kecela ukon rat ke sang ma bendawa ban penba pendap no kloy ya ke building ke bedon hajan mot pran isa si am jangi mentasi ni kok ni ai puram ya ka ofisi king jang isa si am bala ali astom na kalian jong i ba kila pen yarap na kalian ko office jong ihi ba kila ai ngi kan kala ni yo ba kenduk mentasi dia ka jangi kenduk isa si am mentasi isngo hi badan kata ka cingkermen nomor ba ka ai ka ba ikran ma i ha ka ba ya dai hi ka tu ka jangi le ikran ba isa si o ya ke entrance ke emergency exit ke ventilation ke kamlong ke dukan barokhat ila ya thulut ke baro hai sa cm bat nila ra ro dekat ka memorandum jengi hai nila submit hai tika ai ke detail baro kala long hat ka katan har ka memorandum hi dekat kum ka ai ke bangi syam ya kran be CEO kum tahi ya kran be isa cm di anda habang nila ikran ba i di isu ong tang ka kemtian yang i ba nakalyang kejong i in hapan ya kran ba empat lak ban pular ya ka menta ban pendap no ne bakan long no ne ban biang no di ong ensa syem ya kejengkit kli badan kam ya di khat lang kita gi beri pecah smart city nang kana kalang ko office yang iru in hap hiban ya trilang bat ka smart city ketang kum tahi kejeng kran bat ikan lada ka ngimnang suban batay na marba karukom long hapo te kadang simpor bah kadang simpor na mar kita ki dukan kini kita bikin pihak ingin tempat dan temah kadang sulong hall begitu ti kabangipan ni kata ke emergency exit kabanlong na kabamlong ru ngimtip ya kata ngilawannya tu ai CM kumta ti lara ki don kita ki jingpen kela ha ke entrance kani kata ti yo kan dak kam simpor hitu ya